apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Husto ka di tayo nadamag ko, tatang. Anya manen day ta nadamag mo, Carmelita, anak kao. Natay matgaya man ti anti ni Kumari Dolor nga agsaksakit. Ay uwan, idi parbangon ka now. Kastagayam. Kita manen anak kao. Di mo manen aramidan ti inaramid mo iday. Ay nawaw ni tatang mat. Awan pa'y ti inaramid ko. Ngam kastakit din ti bagayo kanya. Ay, nariga ti maibabain. Kaya't mo ay akat katawaan da kayo dagiti kakaruba tayaw. Ay sana tatang. Di kay madanagan. Agan-an nada kun ita. Tapno sa anda ama amuan ti gagarak. Ha? Condolence, Mari Dolor. Agyaman nak unay, Mari Carmelita. Adati kape iti lamisaan, Mari, no kahit mo ti agkape. Pandisal ngay, Mari. Adupay mat tinabati iti karton, Mari. Si kamutan ati makaamo nga mga ala iti kape, Mari. Ay nawaw. Agyaman naklaw na, Mari Dolor. Awan ti anyaman na, Mari. Pasensyakan no saan ka amasango, Mari. Amumot nga adu ti pakakumikumak. Okay lang, Mare. Maawatan ka magkat. Kan may isa, saan mat amasapol nga asikaswan na. Jack mutan makita ni Kumarik, nanang. Asino ako, Mare, Dolor, anak ko. Ni Mari Carmelita. Ay, nawaw. Kumarim day chay. Katuan mat, nanang. Amangan kit dino nakitkitam. Nagpakadala ang agkape itay. Ngam Jack mutan makita. Kat no nagawid adagos, itinalpas ang nagkapay. Aya, Wan, nangisupot pa'y iti pandisal nga inyawid na. anya? Amangan mo't no sabali tinakitam, nanang. Ay naanak kaw, oray at an edad kaw, napigsapay laang dagiti mata. Sigurado ak at ikumarim tinakita. Nagawid ka met adagos, anak kao. Kunak no makilamay ka. Katuan matatang, iso tinapanak itay. Ay, adapay nyawid mo nakasupot. Ay nawaw. Pandisal day ti tatang. Ha? Adumat ngamin tinakakarton a pandisal iti ayan damari Dolor. Iso anang isupot ako na. Na, imbis at tumulong ka kadakwada, day takot isupot mo ti bambantayam. Kasanon, no da nakakita ken ka, ha? Naganan nadak tatang. Ay na. Awan ti pagdanagan nyo. Mala, agtugaw kayo kit dita, agkape kayo. Ramanan nyo to'y pandisal niya inyawid ko. Ay saan? Diyak kaya't timangan iti pandisal ang naggapo iti lamayan. Apay kumasaan. Kukwam amin na. Okay, nakastati ko na yun. Kukwak nga rod amin na. Sa dino tinagkapon ti pandisal ang nakitang iti kusina, lolo. Apay na sa ludsod mau apaw. No sanak ngagbidot. Kasla isumit lang ti pandisal ang nakitak iti ayandaan ti Dolor. Hindi na pan kami nakilamay, lolo. Wen, inyawid niyan ti Carmelita na jay. Anya? Nagturod mat niyan tinangagyawid iti pandisal nga naggapoy ti lamayan. Gilagpain. Ay, jak amoy ti daytang ante mapok. Asay na ti awan babain na Alvin. Ay, kwa, ante. Mustaw, tinay bagati ka anakam, anakaw. Dagita pandisal kat merienda ko madagiti makilamay. Saan apang take home? Anya ko maita. Kat nakilamayak mat itay. Wen,
Nakilamay ka itay. Hanggang saan mo't anasaya at ipanangyawid mo iti pandisal para ko makadagiti aglamay. Ang mga nudi mo pa impakada iti kumaray. Anyat orasan tatang. Agalauna pa'y laeng. Apay. Mapanak labi iti ayan damari dolor. Na, di mo ibaga mapan ka manen makipangan. Nakita kat ado ababoy ti pinartida itay. Ay, nakababayin ti kastanak ka. At damit bukil ngayon lutok. Isu at ti sidarin tayo. Ay natatangkar ni ti kayat ko. Ay. No kayat yu angkat agpiles kayo. Tagkuyog tayo amapan. Ay, nawaw. Nangalamot iti puskol ti rupa manakaw. Pagbalin ng meten a restaurant ti lamayan. Awan matan timbol sa kasilo pinapangikargaan ko maiti karne. Sa dino mata tinakatnagan na. Kasla dati sapsapulang Mari Carmelita. Ah? Ay, awan mo't mare. Ay isi ka ti sapsapulak. Adda kayat ko nga ibagakan ka. Anya ti ibaga Mare. Ay, mare. Mabalinti dumawat iti selopeng. Si Lupin. Ay, saan ka mabaling amaamon ni Mari Dolor? Akar ni ti supot ko. Nasken ang makapanunutak iti irason ko kan ko anak. Napauli mo kamutan Mare. An-anwam ti si Lupin aya. Ah, ay ko mare. Isupot ko kumadagi titulang kentabaan na bati. Tapno adda ipakan ko kini brownie. Ay, kasta ka di Mare. Mabitlaang, taiyalaan kay ti supot. Sige mare, pilyam tay dakkel aken napuskol asupot. Kita ter aramiden ni kumarim adulor anak ko. Mangisupsupot manen iti karne. Ha? Apay ngay akiskisayan na ti karni iti palanggana. No apay mat ngamin nga inikam iti silupin. Ay nawaw. Ti kunana kanya kat pangikargaan na iti kanan ti aso ti silupin adinawat na nanang. Kanan ti asaw. Ay na, jak mamati apara iti aso na dayjay. Ni, nagmayat pa ti isem na nanang. Kahit anya pa ilaang tararamido manakaw. Mapan mo anawaan, tamangan no isupot na amin tinabati a karne. Kaasimat dagiti bisita no awan ti mabati a sidaenda. Una yan ti kumarek. Di la agbain mo. Adeta, naisupot ko nagiti karne. Ipritok tulaan ije balay. Naimbag ko naman, tasaan anakadlaw ni Mari Dolor. Mare! Agawid ka ka din? Ah? Ay, uwan Maray. Ay na, naisupot ko di para iti aso at tarakan ko. Isong agpakada akon Maray. Mabitla ang Mare. Inayon mo kumadagiti tulangkan inapoy anabate. Isupay akan ng ti asom. Ha? Mutuyan ti silupin mo. Tainayon ta, Mare. Ay saan Mari Dolor? Di mo kayat? Eh, ko ngamin. Amangan ngamin no nabanglas dagita, Mare. Saan matlaang akan ng ti aso? Saan anabanglas dagitoy, Mare? Mabalin pay. Pasensya kan, Mare. Ngamjak alaan dagita. Ngamin, juicy ngamin ti asok, Mare. Pasensya kan, Ay, nawaw. Sikamat ti masabat ko dito'y dalan, Auntie Carmelita. Anyang iti insupot yo. Kaslamat karne. Idi na minsan, pandisal ti nyawid yo. Ita, karne. Ay, nawaw. Si kamanan. Siguro, inalayo da ita iti lamayan, Auntie. Ay, nawaw. Di mo pigsaan ti sa Alvin ka nakababain. Amangan numangag dagiti kaaruba. Amuyo gayam ti agbain. Ang mapay adi kay agbain, iti kastangar aramidon nyo. Tapno ibagakken kanya. Kamali ti pampanunutam. Para iti asok to'y nakasupot. Aso ka dyan. Katuan mat. Para kini brownie dagitoy. Kasta ayamot ti kanon ti aso. Kaya saan mo't abraw ni tinagan tinangisit nga aso. Madlaw a puro karni dayta. Ay na Alvin, pang-aasim ta di mo dadaalan taldaw ko.
unay kan Carmelita. Hindi na minsan nga daw pandisal tinyawin mo. Itakarday. Apay, di yu kayat ti agsida iti karne. Ay unay kan. Amuyo ka ditirigat ang nagdalanak tapno laang mayawid ko dagito akarni dito balay tatang. Na, tasyak pa iti pangibagam iti kasta ay nawaw. Kasanumat ngamin tatang. Ay, agbalbaliw ka kuman anak ka. Tanay, nakababain ka kadag iti kaaruba. Kain tapno makaasawa ka man. Ay natatang uray sa anak kon amakias asawa. Naragsa ka, kan kontento akon iti kastoy abiyag ko. Na, Yan tangay nalpas meten ti tabon ni Antem. Mabalin mo ti aginana, dolor anak ko. Amok anapuyat ka iti manuarapi eh. Adupay mati maaramid nanang. Sana bale, tadamat dagiti kaaruba at tumulong. Speaking of kaaruba, jak pa'y nakita ni Mari Carmelita at imulong. Uray nag-ugas lang iti plato no iso. Ay nawaw, kasano kumaatumulong, katilaang matmakan nga isupot na ti bambantayan na. Talaga asaan pa'y lang ang nagbalbaliw ti kumarik nanang. Ay naanak ko, talaga siguro nga awanin pagbalbaliwan day chay ako maring. anya ter aramidem dito balay, Alvin apaok. Awan lolo, kahit kulat agis tambay. Ay, un gayam, nangagyo ka di tagwarawaras adamag may papan ka ni Ante Carmelita. Anya day ta adamag. Anya kumapay ngay. Ti inaramid na ijilamayan Nangag ko nga iso ti pagsasaritan dagiti tattao idinalpas ti tabon. No adamot ngamin ibaga, di namot ipangag. Oray dan ti dulo, lolo. Nakita dagayam ti inaramid ni Ante Carmelita. Di dala ka no kayat nga idiretso kun kwa na. Tadida kayat amasaktan ni Ante. Anya ti kunam Alvin, imarmarites nak ni Mari Dolor. Awan timbaga kakastante. Saan nakatulang, tapno saan ko ang mga timbaga mitay. Plastik mat gayam day ako Mari Dolor. Pwet! Anya ter aramidam dito'y balay Carmelita. Nalpasan ti lamay, na itabo na ti kapsat ko. Sa anak nga imay, tapno makilamay nanayoli. Kaya't ko lang makasarita ti plastik nga anak yun. Ay nawaw, aging didiam mo kayo pa'y laang mat. Asinaw ti plastik Carmelita. Asino kumapay ngay? Ni Dolor nga anak yun Ay na Carmelita. Madama ang agin ina na ti anak ko. Di mo kumadisturbuan. At dala na patag nga ibagakan ko nana. Pang-aasim, tadi ka agiskandalo, Carmelita. Nay, sika magayam ta nakalalaaw, Mari Carmelita. Nanang, umunag kayon. Siya kunti makisarita iti kumarik. Anya ti masapul mo, Mari. Anay ko. Apay nga agkabil ka, Mari. Dahil ti maibagay kan ka plastik. Ay nawaw. Apay akastamat yung tibagbagam kanyak, Mari. Awang mati amok abaso kuking ka. Di ko nang kadi. Kadyak amo nga inmarmarites mo kadagiti padak anak ilamay. At tilaang makanya isupot ko ti bambantayak idilamay na Antem. Naa. Awan tin bagbagak akasta, Mari. Ang rason ka pa'y lang amin. Amom ka di na ibabainak itikas dyan yung bagbagam. Sikatin ang ibabain kanyak Mari Dolor. Tapno ibagaking ka, Mari. Saan ka ngayon babain? Saan ka nga dinadaal kadagiti kaaruba tayo? Day tadakas nga ramid mo tinang ibabain kin ka, Mari. Ha? Manipod ita. Saan tan nga kumare? Nasakit lang unay tirik na kadagiti insaw-sawang dayja adulor kanyak tatang. Apay mo ngamin ang naturod ka paila nga mapan iti ayan ti kumarim. Kalpasan na kasjay ti inaramin mo idilamay ti antina. Wan, aday nyawid ko akarne. Ngam saan anasayaat, anapanak inis istorya iti sabali at tao. Istoryain na iti sabali at tao. Katuan matatang.
Kas naunay ti panang dadaol na kanyak iti imatang dagiti kaaruba tayo. Ammo manakaw. Uray di na istoryaan iti sabali a tao, taammo dagiti kalugaran tayaw ti aramid mo. Ngamin, addamet matada a makakitkita. Sanda a bulsag, tapno di na makita ti aramidam. Anya? Ay, so ano siya ti sika? Akid daw ka iti pamakawan iti kumaren, tas sika tinagkambalay. Kain, agbalbaliw ka ngamin na nakaw. Imayak mare, takayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Kadag iti dakos ana isaw-sawang ko kanika. Pasensya kan amare dolo. Napakawan kan, mare. Ngamin, saan ko nga aramid ti agimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ay naagyaw manak mare. Ay ungayam. Ado mo ti tao dito balayo mare. Ado kadipay ti maaramid. Ay, won. Saan pa'y analpas ti dalos mi, mare? Sige mare, tumulong ak nga agdalos. Sigurado ka, mare? Mala, mutuyin ta sagad. Ta siya kun ti agsagad, mare dolor. Ay, nawaw! No korektaran da ka ti padam a tao, di mo tagidaksan. Amirisam kit di dagiti nagkamalyam, tapno ammom no anya ti baliwang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hey, sigamat gayam Anton. Narabyan ka man na. Nagkapo ngay. Nagapuak ija ili? Siguro, nagsarak kayo manan kin ni Lovely anya. Amangan namang nagdaka. Anya, ay na Anton. Pangasim man tasardangam day tangar aramidam. Nagsingpot ni bakit mo. Umno apay mat aluklukom. Sikakit di man. Ay, mangraman tayo mo't iti sabali aputahi ako nada. Anya? Ha? Alain kan? Sigurado nga gururain kan kadagiti aginom. Apay nga ito ka lang, tatang. Kanayon kaya marabyan. Ha? Sa di na tinaggapuan niya. Ay, anak ko, adala na pataga na panak. Kung naninanang awan lang aruden trabaho yo. Kanayon kayo mat arumwar. Alahos tun. Sana balit ada ko anak ko. Ala, yung ka maturog eh. Sa dino man ang tinagapwam, unay madaytan Anton. Agmalmalom ka nga awan dito'y balay. Ay, nahuston tada ang arudan. Anya, hay na Anton aya, awan lang nga ro trabaho, balyudong kapaylaang. Imbis nga tumulong ka ti trabaho dito'y unag ti balay, ngam sa amat. Kwa. Imbis asika kumamat ti agsakdo kan agbalsig iti kayo. Ngam hay, jak amaw no sa dino ti pagpapanam. Huston, kadibak. Anya hoston, intun kwan, si kalangarudan ti binalsik ka. Ay. Salbag ka. Ay, na. Alamang rabi ikan, kalpasan na, rumwar ka manan, mapan ka iti kayat mo apapanan. Anya? Rabi imanan ang nagawid ti asawa manak ko. Un nga rod nanang, jak amo no sa dino ti papapanan na. Ha? Tunggal sa ludsudok, di namat ibaga.
Anya, ay sos. Amangan kit dimit no adda saan anasaya at nga aramidan ni Anton. Ha? Amangan kit dimit no agbababae. Ay, narigata na nakaw. Day tangarot ti pampanunutak nanang. Ngamsapay la kumaa, tasaan apod no ti atap ko. Ay, naanak kaw. Nasken nga agsipot ka. Amumatan ti asawam, napaklan a babaero. Ti awanan baing. Anya, nalagsak kay umanan kay ni Lovely ko ng paray. Wan pare, agam pangasim ha. Di kagtagtag ka rin, wan. Ha? Awan nga minti sa bali ama ka mo iti dayta. Da kayo lang iti dayta alak yan. Ay na pare, nasa papaytap nagbalbalaw ka. Di mo urayan na maamuan ni Maria. Narigatan. Di ka madanagan pare. Nalaingak nga agilimad. Anya? Anya? Sigurado ka kadi iti day tang imbagam, pare Jerry? Huwag mare, hanggang pag-asim ah. Di mo ibagbaga kanyanto na siyak tinangidanon. Di ka madanagan, pare. Saan ko nga ibagbaga? Malala, bagam ti asawam. Saan pa yan naladaw ti amin tapnog balbaliw. Amahan mo itultuloy ni tikas diyang aramid na. Ingkat maitulang na. Ay, narigat nanto na may kat. Ha? Pudno ti bagbagak mare. Iso palagi pam ni pare Anton. Awanan ka itibain a lalaki? Sipud pay, aging ga ita, babairo ka talaga. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngam saan magayam? Apay nga tinumpa na amatin bakit? Di nakman awawagan iti bakit? Ngamen, maariyo kakeng ka. Ah, anya di tangay bagbagamon? Di ka man agpamarang nga awan amo, salbag ka. Anya? Asino ni Lablay, ha? Isu ka diti pang tadam iti kwarta daw dawatom kanya? Ne, asino tinakay bagay ti daytakan ka? Saanan anasken? Ti saludsud ko ti sungbatang. Eh, kwa. Ikwa? Anya nga ikwa? Salbag ka talaga? Awanan ka itibain. Awan lang nga rudan trabahom. Marami dupay lang ti agbabae. Ha? Agbain kamot Siyak nga asawam ti mang pakpakan kun ka. Gumatgatang iti kawusbaw. Balay ko day toy. Day tala mabagbagim ti insangpot mo dito'y nututuusan. Ngam agbabae ka pailaan. Anya klase ka lalaki ang taon. Oo! Nakaskas daw. Itaman pa'y nga da ka dito'y balayo, pare Anton. Ah? Apay, awanin ni Lovely. Ay, awanan. Naamuan kami ni bakat ko. Iso nga, insarden ko na. Gunggunam. Anya? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka, asar da nga mon. Sakbay amamuan ni bakit mo. Ngam intuloy mo latamag. Anya nga ita. Huston. Insarden ko lang aruday. Diawan nga rod chicks mon. Anya nga awan. Ata. Balin ayang awan. Ha? Amumutin kanya. Matayak no awan chicks ko. Biyag ko dagiti babae. Munyo? Kita amday tayo. Ni Mira. Napintas. Siksi. Profesional. Kaya, ay no. Napigsa ti six apil na sika. Ay sus! Nakaamamanan iti dayta ang babae. Shh! Namamok iti dating app. Apay kapoy. Anya? Ay sus! Salbag ka, Anton. Pang-asing man tay sardeng mo dayta. Ay, sana mabalin. Ay, agsinara kami to ni Mira iti kabiitan na panawin. Pudno asaan ka rumrumwar dito'y balay. Ngamay na, agmalmalumot aday ta cellphone mulatan ti mulmulagatam. Ha? Ay, unay kan bakit? Narumwarak, at damanan maibagam. Itatasaan ako na rumrumwar, at damanan ibagam. Anya? Apay, saan mo ka di maawatan tiket ko asawan? Tikayat ko asawan, tumulong ka kumamat dito'y unag ti balay. Saan akasta? Aday talatan ag silsilpon ti aramidang. Ay, Anya ngamin ayati pa ka kumikumam dita cellphone mo. Siguro, adamanan kachat mo ababayan niya. ay, si Kaki, dimot bakit? Awan ti kachat ko, agbuybuyak lang. Nagpada kayo kininanang. Ninanang, saan pa yan amangan iti husto? Gapo iti kasi cellphone na.
Naadik matan iti agdudu mga online games. Kan adapay kanon ti kachat na alalaki. Saan mo't adakis para kin kuha na bakit? Awan mo asawa nan? Iso nga okay lang. Anya? Wan, okay laang tawan asawa na. Ngamsi ka, si bibiyagak pay laang nga asawam, isuksukat na kaon. Anya? Anya? Makisinarak kayo iti lalaki a kachat yun, anang? Wen, Maria anak ko. Agsarak kami inton Sabado. Anya? Sigurado kayo? Ay na, ay, excited ako makisinara anak ko. Ay nananang, bakit kayo nga makilkilig kayo pay laang? Kasla kay agtawon iti 16. Awan mo't dakas na anak ko. Mano atawunin anabalo Saan mo't adakas? Ano may labak? Anya? Iso apang nga ase, manak ko. Di na kumalapdan ang makisinarak iti lalaki an amok iti dating app. Nanang, nakaluto ka yun? Wan anak ko, apay, mabisin ka din. Itay-pay Ala, ingka nga rudan ayaban ni tatang mo ijisilid. Ibagam amang rabi itayon, kastamot ten ni Lolam. Una lang. Ay na. Ad-adda nga ubing tirik na. No kachat ko na ito alalaki. Una. May kay ka nung mga nanang, kuna ni nanang. Mang rabi itay ka nun. Anya ti bagbagam apaw. Sandak anangin. Ti kunak, umay kay mang rabiin, ta nakaluto ni nanang. Kasta kaday. Ala, umuna kay latan amangan wan. Mga anak tulatan umabisinak. Ingkaya ba ni tatang mo iji silegyaw? Iso ti kagiddan nyo amangan. Sige nga rin, Lola. Anya lakit din da ito'y Amira. Nag-sweet no agchat. Magagara na ka makakita kan kuha na. Ay na, Sabado kumantap no agkita kami iti da ito'y babae. Sigurado na pintas da ito'y iti personal. Tatang! Ay na, nagpintas na talaga. Tatang! Umay kay manganin! Mang rabita yun. Nay, ada ka magagam iti asidig ko anak ko. Andiyan ibagbagam. Nagpada kay kanilol, abisi iti cellphone. Iso adi yung mang tibagbagam. Umay kay kanong manganin. Agur-uri ni nanang iji kusina. Ay, kastaya. Ala, umuna kay latan ng mga anak ko, eh? Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan, mamabisinak, ha? Anya? Sana mangan ni Lola? Saan kayo amangan? Dua kami lang arot kanina nang agsango? Uy, anak ko. Hala, hingga na siya kusina. Tamangan kayo. Di uwi pibusan ti si Darna. Iba't tiyanda kami kanilula yaw. Anya? Saan pa'y ang mga nilulam, anak ko? Anya ti aramiden na. Wino nakaturugan. Saan ka naman mabisin, nanang? Mangan tulat ta ka nun mabisin. Bising ag silpon iti silid na. Anya? Uray ni tatang. Saan pa'y ka no amangan? Saan pa'y mat ka no mabisin? Ag silpon matlaang. Anya? Ay unay mutan. Ala mangan talatan, anak ko. Ibusan taman laangan amin nga inlutok. Ha? Makaamuda mutan nga agluto iti kananda no mabisinda. Ay ayaban lang arudan. Ngamday tapay lag silpon ti unaanda. Ay, tumpain kan salatan pare. Tapno maring manday tamat maturo ka panunod mo. Ano day tangar aramidan? Relax ka di pare. Makisinara ka klang mate. Kamaliti pampanunutom noon niya manday ta. Di ka man nagsawati kasta pare amukan. Napintas man, wano sa anti babae. Basta babae ka tutupam. Anya? Hindi ka kitagyaman ta pinakawan na ka ni Maria iti damo ngay naramid mo. Ita aramidom manan. Mga no itinatang aramidom kat isina na kanta asawam. Anya? Sana mapasama ka tayo pare Jerry. Amo mo ni Maria. Kasta unay ti panagayat na kanya.
Ijay abanda tinako na ni Hani apagururayan na kanya. Ay na. Isun sakit di jay naka-jacket iti maong. Ay na, likod na pailang kat madlaw anatar. Atay ta, aside ka kaon. Hello, darling. Siyak jay ururayom. Siyak ni Mira. Ha? Nanang! Sikat ti lalaki anam amok iti dating app. Anyan. Anyaya ti inusaryo anaga nyo iti dahi dating app. Mira, kanda gitila-dawan nga insend ko kan ka. Picture ko dagi jay, idi agtawanak pailaang iti 30. Anya! Ay, kunak no balasangag. Da kay magayam, nanang. Adayta, napaklan ka ngamin a babae raw. Isu nga uray asino a babae, tutupam. Anyan, di mo amuan ni nanang gayam tinamamum iti dating app? Kwa, bakit? Siguro, no sa bali a babae, itultuloy mo pa daytang aramid mo, no saan ko anamuan anya. Kwa, pasensyahan bakit Ikarikad dya kung ulitin pa How? Uray siguro bayadan nak iti mano aribaw. Jackpot yun daytang ibagbagam. Intulang mon ti kinababaerum ka. Isu nga amawk nga awanan tinamnama nga agbalbaliw ka. Numabalin la ko mga isubli ti asawa ay na. Nabayagan nga insubli ka kiniinang mon. Makauma ka, Anton. Makapalag ka magtantaon. Jak namnama ni magayam katuganga ti kacachat ko iti dating app. Salpag. Apay, saan mula na ilasin ng anikatogs mo gayam da jay? Saan? Ngamin, dagiti isisin na picture na kanya ka. Picture na iti agtawan iti 30. Iso nagpintas akitain. Ano ti picture na kumaita abakatan ti insin na. Di amok ko mga isugayam. Nanya lang amin aramidam. Mapnag ka man ngamin iti asawam. Agdala nga rudan ni Maria. Nanya pa ilang amin ti sapulam iti dayta at dating ah. Anya ngay, nikatogs mo lang nga rud tinatumpungam. Ha? Adda na ka babain. Ay, makapalag kamat pare. Ha? Ay, noon na lang kami naklase mo ti babae ti sapsapulam. Anya nga ita, hindi kayam katugangam ti nasirpat mo iti dayta dating app. Diyak mo namnaman na kasjay pare jiray. Ay, sardangam nga minan dayta nga ramid mo. Iso siguro, o nairanaan ni katugangam ti namamam. Tap nagbalbaliw kan. Ay, agbalbaliw ka talagan pare. Diyak kaya tayo. Indilit ko ti app iti cellphone ko. Wala! Naitultuloy mo pa dayta. Ay, amang ano ni bakit mo mutan ti sumaruno amam iti dayta dating app. Ay, awa nila, naspakan. Ay, nawaw! Liklikan ti kinababaero, tapno maliklikan ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Nakitam no asino ti limabas bakla. Nini kamet nga anak ni Manang Lourdes. Apay ka di aya kumari. Sigurado ang makisinarak manen itinubyo na. Damag ko kat adda nubyo nan. Kapudnumet. Ay nawaw, saan ka gayam nga updated bakla? Kat no kanayon da ka nung akoy-kuyog ije pagadalan. Ay, kasta? Wen, kasanumo nga main, kaslasaan abagbagaan ni Mari Lourdes. Uray pupuutam, iti saan nga agbayag, agsikugtuman day di babae. Kaskin ni nanang na, manula ang titawan na dinagsikaw. Ay, no kasta. Ket like mother, like daughter. Sister Perla. Ay na, kasta talaga. Narabian kamot ni ka anak ko. Ado nga mintiim paramid ni Mrs. Reyes, nanang. Kan may sa pinagluto dakpay iti pangrabyan da. Kat manungay tinted natangdan mo. Sa nga ribo, nanang. Ay nawaw, sobramot day tan ni ka. Isumat lang ti kunak, nanang. Ngam ipilit namat. Alaak ka nun, iso ka nung pa'y abalon ko iti pagadalan. Nagasat ka launay anak ko. Ado ti mayat at tumulong ken ka. Una, nanang. Iso nga rod nga igagaad ko ti agadal. Tapno makaturpusak adagos. Pudno ka di tinanggag ka, bakit? Anya mananday tanadamag mau, Raul. Imarmaritis mo kanumo ni Nika nga anak ni Lourdes akalugaran tayo. Pudno mat, amaw, addan nobyo ni Nika. Kanayon dan to, pa'y ngagkuy-kuyog ije pagadalan. Ay, nawaw. Kaya niya ko matibiyang mau. Tawan makiday, maasyanak laeng ngamin kan kuana. Amangan numailawan, saan mat ngamin abambantayan tinana. Ay na, Perla, bakit? Adamot aya nanang amayat amay sagmak ti anak na. Ada ni Mari Lourdes. Kita aman. Di na ngamin bagbagaan ni Nika nga anak na, iso akasta. Anya. Naimbag, tanasalaw ka dito'y dalan, Lourdes. Saanan ang masapol ang mapanak ije balayaw. Apay, adda ka di ibagam, Perla. At dalang kayat ko nga ipakitakan ka. Atoy. Mingmingam dayto'y aladawan. Ha, nimot ni ka. Kuntigayom na ti adday ti ladawan, Mare. Anya gayumot nga ibagbagam si ka, Mari Lourdes. Di mo ka di amaw anubyo ti anak mo dayta. Wanaw, inlimod na kan ka. Ti ko na ti anak ko kanya, kat gayom na laeng ti kadwana iti day ta aladawan, Mare. Patpatsyambay. Ay namaray. Amumat dagiti ubing ita panawan. No siyak ti sika. Bantayam an naimbag ti anak mo. Hinton kwan agsikog adi na oras. Katuan mat, Mare. Kanayon ko mat abagbagaan ti anak ko. Apay nga rod nga aging gaita kat agkuy-kuyog da pailaang iti lalaki akadwa na iti ladawan. Ne, mabit lang, Mari Perla. Kasla kayat mo nga ibaga saan ko nga aramidon ti responsibilidad ko kas ina ti anak ko. Kasla kasta na maray. Kurang ti panang bantay mo iti anak mo. Kan may sa nalaka na kalaeng nga ulbudan di anak mo. Apay na kami suot ka na gawin, Lourdes. Kasanumot nga min tatang. Jack nagustuhan tin baga ni Mari Perla kanyak. Ano timbaga na kang kaya? Ay na, nagado tatang. Bantayak kanu analaing ni Nika taamangan kanu agsikog adi na oras. Anya? No makapagsaumat ni Perla kasla perfect ti panagkita na iti bagina. Ay, kasta talaga day taataaw. Feeling perfect ka talaga. Ang di mo ni kaskasaw nung niya ibagbaga niya. Tinapatag di mo baybayan din ka. Ni, da kayo matgayam, Auntie Perla. Itay kayo kadipay ang nakatakdar di ta waiting shed. Wan,
Iso nakita nga dalalaki anang itulod ka. Ha? Ay nawaw. Di kan agin di amaw ni ka. Nubium dayjay. Husto akaday. Ay, saan auntie? Gayam ko lang ni Jericho. Ay na, maulbudam ni nanang mau. Siya, di maulbudan. Ni, pudno matibagbagak auntie Perla. Ay nanika, amok dagitan apalusot mo. Sa bagay, saan nakamot ngamin ang mabanbantayan ni Mari Lourdes? Iso ang maaramid mo, no anya ti kayat mo. Ni, saan akasta ni Nanang auntie Perla? No amuyo, kanayon nakabagbagaan ni Nanang. Ni Mari Lourdes paiti ko nam. Ha? Ay sos, nalaka ang maululbudan day jay. Una yan ni auntie Perla, Nanang. Apay, anya manantiin sawang dahil babae kin ka ni kanak ko. Nalaka kayo kano ang maululbudan. Ay nawaw. Saan lang ang aday Nanang? Saan nakakanupay ang mabanbantayan? No anya ti kayat ko, nawayaak kano ang mga ramid. Ay na, no makapagsaumot dahi ta akaruba tayo. Kaslaawan ti sirsirbik nga ina. Nagadua sa una, Nanang. Ninto pa'y angel nga anak na. Nakita nga da kahulhul hans na alalaki iti pagadalan. Anya? Nanang, kasta unay ti panang dilaw na kada kayo, gaputa di na kanumabanbantayan. Nga mismo abagi na, di na mat dilawan. Feeling perfect mat kano ni Auntie Perla. Ala, bayamon anak ko. Di mon ibagbaga iti sabali noon niya tinakitam. Narigatan, amangan no si kapay ti mapadaksan. Apay anarabian ka, Angel, anak kaw. Ada nga min ti project nga inaramid mi nanang. Kasta ka day. Wen, deadline nga minan inton bigat, iso nga inrush mi nga inaramid itay. Kasta Angel. Di mo tultuladan ni Nika nga anak ni Mari Lourdes. Apay ni Nika nanang. Ay nawaw. Katno ka na yun nga agkuy-kuyog day tinobyo na. Ah, asino tinakadamagam iti dayta nanang? Siyak mismo tinakakita kadakwada anak ko. Kasano mo nga man? Saan abantayan ni Mari Lourdes ti anak na? Ay gayam. Nakaida sara kun iti pangrabyan anak ko. Sige, umuna kayo na iti kusina nanang. Agpulusak labiit, sumaruno akto. Ay, bigbigan ngay may kadito tersinak sis Perla. Ada ka di masapul mo? Awan mat bakla, adala kayat ko ngay bagakin ka. Anya dayta. Ay nakitak ni Nikay di na minsan nga aldaw. Nakaliging smart, kan ay sus. Oversize mo ti t-shirt na. Ay na, wow. Anya man ti issue no nakaligings. Kaya naka-oversized ti t-shirt na. Adun tupay ti makit-kita akas dya ti leggings na kanatidog ti bado na. Ay na, amangan numasikuki din. Anya? Agkuy-kuyog da ka na yun itinubyo na. Anya nga iti amutayaw. Amangan no adda milagro nga aramiden da. No kasta adudwa dalang. Gumatangak man Manong. Ay na, wow. Manang ko si kamot ni ka. Kit-kita man nakabistida Manong ko nam pailaang mat. O sige Manang, lakwan nak iti may sa kilo ang mantika ken asukar. Kasta. Ay, sakbay nga lakwan ka. Adaman pa'y kayat ko asaludsudan kan kanika. Anya day Manang. Kanayon mo't tan leggings kan oversize at t-shirt isusuot mo. Anya di kayat mo asawan Manang. Ay, amangan mo't no. Amangan no masikuga, kasta ka di. Saan ka di apod no? Naka-leggings ken oversized t-shirt akla ang panunutan yon ama masikuga. Asino nga'y tinakadamagam iti day Manang. Sino pa? Ni Sister Perla. Anya. Oh, Nanang, ato yung timpagatang yung asukar kan mantika. Nay, apa yan?
Kas lagdardaras ka mat ni ka anak ko. Sa dino ay ti papanam. Mapanak man iti ayandaan ti perla nanang. Iwarwaras na kanukat ama si Kuga. Ay na, bay amlat ta anak ko. Ay, sana mabalin nanang. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. Anya laangan nga iti panunutan da. Anya ko mati pagdanagam no saan mat apod no. Ni perla mat laang ti maibabain iti kastangar aramidan na anak ko. Nanang. Dumngeg ka kanyak ni ka. Sayang laang ti oras mo numapan ka iti ayanda. Agribyo ka kitday. Tapno addamayan sir mo inton exam yo. Raul, sa dino ti ayan ni Angel. Aday ti silid na, nakaturog. Pregnancy test might day ta igamaw. Wine, panagkunak ti anak ta tinangusar iti daitaw. Ay nawaw, nukas ta. Masikog ni Angel nga anak ta. Posible day talakay. Ay na, Ay day takot nga men. na, tasyak pa'y ti pabasulam. Kasanumod nga men. Tibiyag ti sabali at tao ti bambantayam, adi mo bantayan ti mismo nga anak mo. Ay agsardan ka man si ka, Raul. Nubilang ta masikog ti anak ta. Nakababain ka. Sapay tila iwarwaras mo at chismes kontra ka ni Mari Lourdes kan ti anak na. Nasaya at tanakariing ka, Angel. Apay ka di nanang? Agpudno ka man kanya. Masikog ka kaday, ah. Nanang? Ibagam ti pudno kanyak, Angel. Oo, nanang. Ay na, Angel, mangibabain ka talaga. Talaga makaraman ka kanyak kunat na. Ipatan nyo ti imak, nanang. Sino ti abati si Kugbaw, ah? Kwa, nanang. Ibagam! Tanusan! Talaga makaraman ka kanya! Ni Carlito, nanang. Unay kan, Angel. Agpasikog ka. Itinayjay pa'y akarlitaw. Kaiskwilaan ni Angel, saan ka dinik ka? Wen manang. Api ka di. Ay, pudno ka diti agwarwaras at damag amasikog ka no? Anya. Ni. Diyak ka mo ah. Isumutinangag ko apag sasaritan nagiti Marites. Isumat lagayam asaanan asimsimrak iti manungal daw. Kasta una ti panang ichichismis ni Manang Perla kada kayo idi. Ita, anak na matgayam ti nasikogan. Ay, kaasimat ni Angel no kasta manang. Kunak manubang bantayan ni Manang Perla. Saan matgayam? Iso pa'y kititi muna ang nasikogan kada kayo adwa. Masikog ka numat gayam ni Angel. Wala nang. Kasta matimbagan ni manang bakla kanya. Ay, kaasimat ni Angel. Siguro, kasta unay tibain ni Auntie Perla kada kayo itananang. Apay mat anay bagam ti kastangay ni ka anak ko. Wala, takanayon na kayo adilnawan. Ita, ni Angel matgayam nga anak na tinasikuhan. Karma na siguro ananang. Saan anasaya at ti kastangay bagbagam ni ka? Ay nawaw, dakas ti pa nagsasauna kada kayo idi nanang. Sa ita, concern kayo pa'y laking kwana? Uray no kasjay ti naisawsawang ni Antim Aperla kanyak. Di ka agsaw iti dakes, maipapan kadakwada anak ko. Okay, no kasta ti ko na yun nanang. Kasta ti aramido. Ay nawaw. Anya pa'y lang tar aramidam, Angel. Saan ka di nga imbagak nga aging paki ka tagawid kan iti ayan dalulam? Diyak kayat ijay, nanang. Kayat mo man won no saan, mapan kalata. Ijay ka nga agnaed, aging gangag pas ngay ka. Nakababain ti kastoy ngay naramid mo. Nanang. Manipod ita, di mo namnamaan asuportaran ka pa'y lang. Gusto na itan, bakit? Sana nasaya ti kasta ngay pagpagamit ti anak ta. May sakamag! Di ka agsaw iti kasta, taadda nagkurangam. Day tanto nga mimang bambantay iti biag ti sabali at tao tin into na rin. Oh, anya ita, di mo mat nabantayan ti anak ta.
Tumakder ka tarugyam tagimpaki kunak nay. Ay, nawaw. Apay, di mo ka di maaklaw nga damit lang nagkurangam kas may sangay na iti anak ta, ha? Ha? Agbalin ko mga adal da ito ka, sika, perla. Asakbay adilawom ti padam nga ina. Dilawom pa'y nga umuna ti bagim. Nuhusto mutla ang ti aramidam. Ay, nawaw! Dilawam ti padam a tao no amom apara iti pag-imbagan na. Ngam no ti makagapo ket tapno la ang pabainam agpanunot tapay nga umuna. Ta ang mga nuday taapan ang dilaw mo ket agbalatek to ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.